Well, yeah, try and come on so and say the fiaman kwatama class say or den come kama say etimi abrɛ braso say ye den Mpensenpensemu bro na koye February le da toso edunsia megiri say wagye atum say esese ekoso da eye onyame ase wo akwanya sonko a ode aman ya ko anim no na mema wakwanya kakra bi minute be ye enum abeyafo atena se anesa na watimi so ede wadwenkyere de abrɛ oman Ghana DCC wom o adwinche bi honum so wo susu bi honum a ebetimi aboa ama bi atimi akokama nemom quickly mamenda engineer Christian inti menda oni team nase ana road minister Amoakwanta quickly apiate eye kwan na emuche ta ese kra no me hu se mo akodi dwuma sonko ho akwan no mo bie tu mama ne kama even though we an emergency situation no such agency no so mo fan ko other roads no so mama be masika excuse na bibia ntimi enko kama mfa man because one of the key things are yeah breath see as on mine yakwan hodo a esinto abaso especially mimi krom afo nti mo hwe na mo nkoye mwa Kenya si hwidiem ekwan no very horrible and terrible nti mo engineer Christian nti yebo abaso na esa atwa so mia bi won so a very important mo nkoso mwa na yakwan so ntimi nya jojo na ye hyen so ahodo no ntimi enya ahoden ema no enche nti uni o sector minister Amoakwanta lawyer and member of parliament and so yesremo munyina muntu sa na moma bi ntimi koyi emfa ema 0302211701 ekosi 4 number sabetimi there for the next 5 minutes na watimi ne din komo 0302211701 ekosi 4 Ghana o susu bi o eman o adwenkyere bi man afi ugiri se bibi o ekoso a yenim ana person o de back to the attention of nyina netimi adwenjwen ho a sa akonya no eda ho edema 0302211701 ekosi 4 madinka yi waso say court ashe say eye utag for no enimani a won enko na won enko kire ade na afi wa so mo kire ade no omotimedi omonkomo with regards to omo conditions of service enwonkomo no omotima ato aso edi ade ba kwa me pese ye be hu ni se court ahye no yenyina edi mra so de ye de amemmenefe be ko classroom akọ kira de a enya ade papa menyini se yitak for no krampo omo se atrimpo no na omo kotu sa na mo nemum de hia me kese pass even though court ahye no de sefata se be ma o church ni no ana church for in this case yitak for etimi ho atomo ama bibi etimi akokama no matima kira de yi no sa anamontu no esese ekoso ntempa it's very important Jerry mama wa kira me akwa ba emra Badwam Mpensenpensemu jumedi so say nyame adom Omanhene na woto o nyame adom boko iti there me de yi levi na pesa me kan wasam kakra ba iti me de mi hu ne se Oman do baby na se kodru mrebi a wa fie ku etu ebi na se kodru how mrebi a fie o momi boja hu hyem nye bibi kakra na emom no enti ga me de me fi senka ye momoden na de se te ne bete so ayentua na emom de e de beye no na ye mu hu akonta papa ne mfa ye se na beye a Oman no betumi afie because edu baby dia ya na ekodru baby na ye den aye tumi boa ma Oman no tumi koso me so me de no okay so ya da se na ma cha pom ti say Omanhene na Joshua Bru yeah the Badwam Mpensenpensemu Kumasi yo na patriote you na we de mento kakra me to ne ye besre ye mpanyimfo ani ya kandifo mpanyimfo se sabi ye jawa ne de asoa wo ye besre ti ye hwe na ensem akoso wo manum no amanum elyeshi amanum ayeshi papa na mpanyimfo edo ma tutututu adwumakuru akuakuo ni nyina no yenhwe ne yenye ntoto ye se de be ya amamuo no e ba koso kama na e ba ton de oji akire ne etwen age se de be ya de obedi ba akire no ono so womre na kakra amesre maka anopai no okay so me da se nana same machi onso free he akoma wa ko tinu same so yo same patriote ma me fa fidie so na me nchia wa no pay na me nchia be TFMP onabo be tampon ene Dr. Mamundu ba me obabi ko bia komna mesre yenni mo ganafo be ko gan
Come me no see. O ko sani ane. O 100 Ghana. O be 100. O and sa. O nipa Ola ni nyina so ye ma me Rebecca nkasa we so betima sa kwa ba bi ma. Rebecca, good morning. Morning. Yep. Hello. Yes, Rebecca, Mpacho with you. Mpacho, makasa afa 11 no kakra. Mpacho, sa eyi no mo si yintiality. Ano te manye. Nti ya slab ban say, on hwe no ye bibi wo ho kan fama because e wa kwento. Ye ma me mo ne yamba wo school baby. Ye ka se senis ka sa na mo de toto so no ano te. So mo se me makasa afa. Moja sam no ho ska kan ye program at makasa. Ni se kokolebu moja sam nya me yes ka to nti me mbatu omuyi omutu. So mo nya moja first me so fa me call lab. Nti kolebu wa sam de so mo hwe ho ye papa ma me da ase. Okay, so me who say you know mo Adom FM so this blood donation home komo. I think that there are issues about that. Yeah, be hwe na yetimi adisa komo as and when if it's ho akohia but yeah that's so atwe adwene asiso. Good morning. Apom to say unfortunately ya homa no yeah Asante 0302 211701 ekosi4 yeah fa Tio Floss bar e be kwa try ona fa bedwafo yeah ahye common ase Tio Machi. Hello Tio Machi. Yeah, ni hao. Patrick you. Me kasa fa 11. 11 ye dey ade. Ose. 11 no ye dey ade. Ye ho amani o. Amanyo sem kwenti na obi kra onti ade na senso o si 11. Wa fa level no de be call no. Ayo baba, edbesia. Ajiga ye kwaba. Well, yasaba ya twen common so an say mamen Kyle say wa onya abere free bia so me da piece with me ajebrea with me afre next time a lot of you person can mutimi chem ajeba mo fanche onya me adma next time sa akonya ne ba beto a na mutimi edujuma still in the month of love Marifi continuously you have to demonstrate say onipa ho asemi hia o very important onipa ho asemi da wakoma so wo abadaye ma o my Ghana wo pepa so my Ghana betimi apem akonkan na afar into my efra. As I said, baby, in David America, we should think Ghana as a political parties, friends and family, no, about abedition. Not the other way around, where it's about a year, young Cassia, a political party, and a Ghana, because I should so a bassa, a hard drink, Cassia party. Yes, Shanisu, they facade and intimate into animal. Medical culture say, Ira Benedict PC, National Communications Team member, what Tenase. Yehwe say George Kwame Aboaje oko asenso manso akroso a asene manso akroso me say asenso boache rawa asenso boache good morning ono so obabeka ensama en community mi edimu na awie peyo benada kwaba bibia ye boko bi so nyame de enko ache na aka de wo pese obeka no ene de wani tia amamoni nam kama amamoni de se na wa wani mu no na de MPP be yi ebra etise mu anomo ye no ana wo se ka bi fufuro wan committee mi aye ama nyo matimi asesa kakra oh me nye ni so bibi fufuro bi a obetimi aye not in terms of, I'm not talking about in generality general terms obi betimi aye mana ye but not MPP obi betimi aye mana ye but enye MPP aban unna so de we one ideas na on apem video baby a free SHS on apem on akopem one village one down on apem baby apem dem pa na obetimi don set ofro mu bia bisa say dem pa na oba en fiesia en ewrami won aya obetimi don set so so e dia nga ye mana ye kama ya ye asem bia ni ho ya ye ne kwan so pepepe omanfo bia ni age paperless court se bibia na port se bibia na me kwa paperless port se bibia na me kwa so eno na edare paperless port na edare okwa cash ni pa onkita asesa den ama duty na ba form ana ama den na den eti kronobo ne keta se share ni proye ho
nkita wodi ne nkomo no tena na fususu se aban abon ho modern ma timpo ba ko enyan because wa fra importers na bisa won se nsembeng na ekoso ho niema osusu se kon etimi kon pepepe ofro nga obetin sema obeka kire ofro nga stakeholders na wo ho na won na adwumade na fa won ho obenya bia ka ene Ghana card na demi ai den is it demi and I episode adan Ghana passport I be eno na demi edan uni Ghana card me will be na ye den eno kire Ghana ni a oya obenya kwanya timidia aye nyoma bebre oh sir e bi ni say effective match ni dey di kan ye bom pa ze kan akoyin on ti san komo na ye di tu anamon akoyin ye di tu anamon akoyin say yi passport on ti san komo na ye di na say what say the bed yi passport anaden na wotwe won free insin komo aba ada na wotwe won free Omanhene yo nkomo a wodio na yo nkomo a wobugu nkomo a ye kontompo ne na brabasem eno yisi se ojuno yisi se wetie nkomo no paye me je sem say wotie ni na atosi nkomo no say Ghana card ne den yi passport ihihye egusu a ye wie say Ghana for amwo amano ne ene kura unkura passport kura na ukura Ghana card a utimi de ba nti uje di say yete ho prempren effective just me na me koje di o Omanhene mami nchi a ahwefo na no nkomo na ye wo pia gu baby bra na e na on ase say onganya bre na no ye ni sa nkomo ye kan nkomo na banka sakra ni nwie ne nga betra nchanga bedi aban na nkasa ode na asem oni nwie nkomo ni nwie on ti ase ne say de na makam abaya ba yi waso tiri say wa nga bisa wo Omanhene ne aye nya bosremu kan no abaya ba yi waso tiri say den so nyame de chair match ne de di kan anamontu e fa Ghana card ho a ebanie o chiwa enchiwa bi ho a o ya ba ma yetimi atimi say den no nga ye what is no nwure keke aya aban otisi MPP aban ordinano do nwure de bia ordinano do nwure ni de bia won asenka wo na nka wajja ne oyen aban si no be ka kire ngane say yi passport Ghana card printing yi passport ana mebua so kan sa mebua besi ne won your man ba kokra eninkita ho en si gina say amay edua 99 enya no kware so pesa men kan sa nkire wa e bia ne wo ye no kware aban ntu anamon bia ye on your men bia ntranse nkasa ye wo pa fa kotogo enya adwuma udi fritogo ba be adwuma udi fritogo ba Ghana ni dishia wa kemo Togo udi ba Ghana e be adwuma Omanhene amemu enya gweridi amemu enya feudi no emfa no ma bi ni agro ha o me moment na wo hira no de no obama ni pa bi misa amemu nya feudi amemu nya gweridi wasam na wo kana tu so wo fritogo na ko Ghana card na wo de ba ubenya kwanya uraga obisa hina no ufri na adonam si wo pa yo man na wo say obisa hina na hina kasa o se Ghana aban ene Togo aban atena se de nkomo bi sa fasade no hoda etu susu se ka aban wonga wo be kan se se wonya hweye ma men kan sa nkyerɛ one your man ba kokra ningita ho mfa sa asem no ho ye onti ase no no ana me se metie one men kai ne din na wo City FM bribie ni ho a nkita ho de bia ni ho akoso ne a waka ni nyina ya adai so ne aban amane bodo de betu abontin ni nyina ya adai so Togo kura ya no ni nkita ho ye ya ko Papua New Guinea ana Azerbaijan akodi san common na e back cross say onim say anka ne papa mu ana me kiro say aban papa bi na wo so a osusu so ye ne na eme nyina yi a enye say obeto asem na to mframam no nya pushback ana say bia public reaction ne ba efi no kwa harvest e no no de akoye nsakrai say ya aban papa otena se no plan ne bibia well thought through program enye say betwan na vice president ko to asem bituma na say ne kasama foto asem bituma na Ghana say bi yedi achi saa ebe ko wi achirin na enye ne ekonen bibia ban pese odi ema oman impuntuo konkan e wo hareso no 2017 say de mo ya yo enya sanete 2017 me nyina to Ghana and Dr. Bawumia hit jackpot of how many millions of dollars Kaimia how many millions of dollars hit jackpot to China how many millions of dollars
Ekowie then. COVID be destroy a lot of things. Oh really? 2017 na COVID by. You see COVID be destroy a lot of things. In 2017, 2018, 2019. And 2019 December. Na inkita udi COVID dinner woman here December. December 2019 na COVID by. Eba Ghana March 2020. Anything as a jackpot number. You see, and I may say Oman amemu papa. Ye wa memu papa. And ye wa memu a obia bonitim po no abeka be keke. Me nim say ye bo apayo. Senso nim na won nim won akwan say is that what is happening? That is exactly what is happening. That's exactly what is happening. What you say? Me person me kan niam bi. Ba wo ti he me bo asem bi so grab efem. Ni abang niam bi o so person oye ni nia wa ye. O se befem. Me say programs or policy bang na bang in dia ba. Ah obetimi ade ne sense do do ma ye ni planting for food and jobs. And Ghana planting for food and job me boy. And Ghana crab and for Egypt and China. Say preoccupé no ntimi pause. Oh, if you say 2017. Na preoccupé we no pause. 2019. Say mo mutimi frank na mo nyina se. 2021. Ana me say mo mutimi frank mo nyina se. Eti won fiti preoccupé pause. Why do you no? I don't know. But don't fear him edua banje. Ejine bia na de opese ye. Banchu betime di infidu. There be infidu di adom de banje. Enu fie kra sem ye. Enu afi. Na banchi bia bo. Yeah, nya. And planting for food and job. You roll out 2017. Na ene Ghana crab banchi fi China capacity. And Egypt. Capacity. Enu ntina abehwema. Capacity ni era de. Enu ntina abehwema. Sa ekon ye. Bianca capacity na organize. Ahoden srunku ebetimenya amana so Ghana force. Enu ye ni sa ahoden. Ye ni sa ahoden ntino. Ah, ne aban not where den. Nya nne na asase. Nti aban ne te where den. Nya nne na asase. Nti entina mu sa. Esese no. Enu ntina aban ne ba ne dan no wa ya odesesa na. Ah, ye entina mu sa. Say yentina mu say no nti ne akofa aban abetena so ye gigi taxes de ama no ye disca kan ho ama no about over 300 I think is it 300 million number? Yeah, $300 million from Canada. And then this exactly. And then this need be your friend Maple. Modernizing agriculture production in the local economy. Bisankwa nke be fa so aye. Nkenyi ni wo aban papa oho. Aban papa under John Mahama. Adi biaro ye no eso won faso magana ne. Ebi ni schools na keke nwem no. Eden na keke nwem. Emungu ye meboa. Ebi ni schools na keke nwem no. Aka nwem but emungu ye. Nti aka se ne aba no so. Na me say aka se nka ne aba no so de bibi kakra be kan na asomo man no. So wonim say Mary, ensure ye. Eda so ye Ghana de okọ atoabu gasa. Infrastructure si ho no ebesum Ghana ache okọ terminal 3 a okọ Kumasi airport dan na me moso na President Mahama ye biara no eda so so abapa te so certificate ka hom kuma bibi o ye motorway how many years ni President over 50 years well who do obey President Kufuor what who do President Kufuor ye kan na Kufuor ado de I am old man on home kakra because okọ fa President Kufuor ba ne kan sem bia because o na dan na se ye kan ban o te so ayato aba ma ne mfie siani ni entimi fa yen sense ya mbon kase eyide o man ya akwan anim wo aban omodi fiesia omomodin bo wakwan ho nsem ekọ anim che momode ewe omodin bo wakwan ho wo so nga ya akwan ahe omodin fiesia omodin bo aye ni so che mo wo hwe won krata mu a eni aye ni so chen NDC mfia wotwe ana NDC mfia nan ana Jo Mahama kan fie wo twini nyina lemete Badwam Mahama na odin fia wotwe no bomu a ene de tutu ho enye kura wodin fia wotwe aban odin nap kwa debi me say wodin fia wotwe no eto na na gufado di hu emfa kura erinye ye asa wodi moti atoto obi oson ware se woti debi adwuma smart no yemfa mo nsusu enye ye se me bebe obi amichian na ne ayaka ne se aban yimfie sia abebo Ghana transe yenko ye nim wo fa economy a ene etwetwere yembo petrol bo so wo ba yuto bi meboa petrol bo eno mo ne be break 18 petrol bo mom ene be break 18 dollar bo e be break 18 petrol no ba de na be ya fa petrol ene Ghana ye net exporter ana meboa Ghana yeah under President John Mahama is it under President John Mahama so ye no refine na under the able leadership of Ewadako to ye adwuma and refine oil
crude Emma Ghana, friend Mali, landlocked countries. To ye juma. And ura radako. Nti adan na nye juma ne. But no ti na making Ghana ye export oil dodo. Meboa. Nti ye net exporter na ye kraba. Nti se oil bo akosuru mpo ahia e de mfaso kese bre Ghana. Se wonim za. Nti nka ban faso ne dosu a. Otimi mfa kakra nkushin Ghana fo ana. Because taxes are a good product no so no. E wo soro. Ye je ma ban. It is a ban unya mfaso ma ne broso we be kakra. Na wo hwan tax no bi kakra fisu a. Anka manfo ho be henhan won. Akone abedi e be yemreo. Ene na hwehwe yan bui. Me say petrol bo e break 8 no. CD against the dollar. E break 8 no. Eno ni ade se ye hwe na ye ka bread and butter issue ene Ghana. Ni obetimi ne insist lo me de o me honto me pa. Well na me ni medwuma oye. Obi yeso. Nti amemu no o se amfo kire ne ntiaso duana o bi kandi man o se ene yesa no pe nkomo ayedi nyina no dia dan ne amanyosem o mama transa me ba sorry ka kire ne mama man ka tise me ba sorry ka kire ne owura ne mama ka kire over ne countryman candyman o se ene yesa o di ya me pa ne cho mama sorry mpacho ya ba ya kan bible quotation bi. But I don't trust me a political party rep. I don't trust I won't even for pepe. Nothing in your make us say ye. Me nya contemporaries out. Men to me hypocrites are. A ya make us say ye. Anya when they men commodi. Anamontua who do nyina ne papa. When they men commodi. Say me a ya make us so ide. Ye be boa ba ya baso. Na me say can be na ki emfa nya nkomobo. Wan ka sakra wanka. Say anamontua who do nyina ne papa. Ne mu ne ewe what cover planting for food the job? And I'm planting for food the job, no? Say I'm passing a bit me as waba. Ya waba bebre bit me as wa my own. Nso ye hu ababia. Ade ani dua ye mre wo Ghana. Wokus gina ya osumpo ano. Now the banji dua hye ho a ebe fifi. Ebe bo. It is a planting for food the job. Na so aba mfa so ama Ghana. Anka ye nkra banchi. Emfi China na Egypt. Tie na make it back abore. Okay, so hey, wake up call. Nti aban ne hwe ho ya. Onko hwe ho. Aban bem ka say bro kra de ye nkra ba ko kra mfi bia bi ma Ghana hada. Yete ha. Na poultry farmers be ka say dey bi anya no kra ban. Wanye ne ye kra bi. Nti enye kasa amemu no, enye kasa o. It takes more than that. Kasa no rhetoric na doso. Slogans in a do you be brave. One village, one dam. No, what's a home come and I ye jay chidi. Egusu. Say, well, checking and say, it is Egusu. You knew baby, I Egusu. Ebini. Yet your mansika, I cautious hardin. Recycle. Who's a misahushi? Now, bang then. Ese si ebisa ebi ani refi no na ye kai no no ko because nkan fa so be ba so ama o man yi e disga ko him metu ya kabi obeka bebre yo o bebre okay so because nkomo no ne nyina wo na ba be ka ne amaye tie bi akogba ye manfo amane ti obeka bebre Dr. Akomasi Akwaba anya so tu yeah doc good morning me jiri so ho ye Adom ne Mpaibo Minyan to San Fros na so peso kabi. Kakra mabete no. Dedi kan money ejuma pa oye. Media ejuma de maboa oman no. Edru inchechemu a mo na moboan edru dero so a mo na moboan. Na I think say hwenye me ya e wi ase say obi eni fra na oboa no. Say she ahweniwa we na ebeboa na osidabi. And I think say Mr. Mekade nkofo pi wo man ni mu a o man imagine say o mom solution a o mompe eba sa na o mbedinya but metwe adua kosi Bible mu because papa is on the onye on Bible in sem
but you be kaya. Did I say that? Israel for Israel for Muntio. Also, a master by a sorry was it. But me sorry be Israel. Okay, I'm Babu. Maybe sorry be Israel. But me sorry be Israel. It is obi team kakra. Okay. So be team kakra. Israel for radical chom say omo hwe owo no. No benya nkwa. Si da bida. Na sa so den no besi ne mitimi tena bisam say na den na nipa yesi hwe aboa bi na ohunto o se da bida. Ebi kra de eduru say nyankopon de mana ebegu from kra so mundi no. Omo tena dem say eduane no ense eduane e se fata om. Enti omo nkodi e ma ekom ekuom. Na ohwe Misrim for Subaya omo de di che obo ade a na ebi na yeduanum bi ye wo Ghana ene because nipa edue bro amene ebro krom ha obi so hu ye emo ye due bi o se hu ye bode ye dua o so hu ye enti na ukọ even Volta cassava wo Volta p but obisi ohun ye nti chese medwe hu a menti ase na I think that dog the conversation is how they always say me pianist in check. The conversation is that capacity continues to be a problem. Yeah nti na nka me be chenu say o hwe hye mu kra aban e de ko ba prekopese ye sha ankra ne won na ye adwuma no ahode mo mutimi nyina mo na so aban sa twekọ kakra okay whilst we are looking at building local capacity no esa si yenwie ye ntino ye makwan kakra na ye mfa nyoma so mbremu kakra nanyen I think that is the conversation but ye kra banche free Ethiopia Mauritania enye na Ghana epe we are doing our bit but for now we have to continue to import until you be fill up I want to make the economy yes we who history we who be okọ and I think say no ana wakano but me share me just say ombie nani obieneni a obehu niema ekoso how ne how ne say osu se niema bibira muri si moni so awie na ada akowie se nkontompo doso ye ka port nkomo se eni port ko ho a nipa nkita odie na ano brase ama atimi ama ye de mfidie de djuma o se ho no benkoda mkoti de agency ka benkoda mkoti hawa wodo a ekoso ho ye ka abaya akwan asem wo hwe Ghana ye hihye mu a enye obi na aye eye mpanyimfo ankasa na Ghana adihye na atraze ka se ebere bi suye ye akwan se ebere we akwan se ne etima ya ka ho o se enye ne kore eti de ye ka bia no emsaje ye kire ni mu yie because e basa na ama nkomo na ye den kakra Mama share Asem Free, one of the flagship programs. Se me kwa me woha nurse for no munya mo allowance. There's trainees. Me woha teacher for no munya. Se say no, se payment a delay pa uwe ni daso. And that is what I'm talking about. Se payment a delay pa uwe de ni daso. Napku enye real dia. Na se dipa opepepepe a omo ye napku ejuma na se me papa yi ne busu ni bie ni ho a what say napku nti ene oye ejuma bi. And it's unfortunate. Nipa de wo ha ka no kakra. NAPCO trainees and NAPCO employees I enjoy benefits. Anya ye ba aban 4 years yi. O ma ye ejuma over 3 years. Sa aban de ka 6 months a. Eno na abeka se NAPCO ni ho. Please. Ye truthful. Ana NAPCO su ni ho. Planting for food and job. Policy kama. Eye hopeful. Eye adia ye akodu baby. Ye sha se a ni akodu 100. No. O started from 0. Kakra no akodu 100. Sa na ekwe adwuma na ete. Udua ne na we aso na watete ne later. That is how these things work. Untumi mfa seedling na nhye efom ne na onka so china me pemiko ate. No. Cashew nut wawnim. Bibia ye seasonal. Enti mesre enima pa no ho. Yen kamfo Ghana for us nim kamfo. Nipa ya ade a osaye milestones in kete no has to be recognized. Very important. Ene o de me nko eche kra no nana model SHS no
almost all the e-blocks combined. Okwabomuswa, and no so who ya me ametiano sika, no akwabomuswa kohe. Say a Diane and see for free SHS no. Or compared to e-blocks, na or shena and compare on the kancheme. On the kancheme, me ame mano, so per dropping crana kwame mano. Or kuhu, no betna so who ya. It's on to him. But in Nema are real. Now they be try to cry and say, and this is one of the mistakes I mean you be memuye. Oko Presec now. There's been additional infrastructure to Presec. And so I know the answer that be. It's not a Presec that is still an existence a facility. You know, it's an expansion. How? And new structure. Ain't so oh expanded. Now they a change they work on no kahuan. They say encounter. Let's be honest about it. Here, MTN I there. Oko tema general. O make maternity block. Into Rebecca so money because maybe we shouldn't be doing that. A first lady, children's block, in Kuala, and not Kuala cancer day. In Kuala, Omania cancer, Omani baby da. Ye CB, and Obada Hospital, a Kulebu, between baby, a Jare, a Didi, Ada. Obeka say, Kulebu or that until Yen Fabi Bring Kahuana. Let's be truthful. I center work Kulebune. I think the whole of West Africa. And the torso number 1. Now, Kulebu ho, but ni sa center. Let's be truthful. Addis Adonye, Wege Henye, Ebrigels, all of these big institutions, additional infrastructure alcohol. While soon anything I said e-blocks, no, na infini ho, ni about 30 of them at Waso. Ni paya dia or say ye. All of these things are evidential. Okay. But then no. Obi say nenino ete esiso inti onhu hwe okay ombra na enyi ete ni mfine ni so na onhu na senye kra na kanfo de ye wo mu is in all now of our interest abrofo de me pom hu so mo encourage you ho unya efo kra obe encourage you na wetumi abo ho modern and that is a culture as a cultivate bibia na e wa na ni kanea na ye kanea it's so consistently. Right. So, what's my boama or tenor a brassica come after the no me. Nana glasses met to be a man. Apart from that, Adapa or better than her boy. Oh, yeah. Oh, you are from Adapa or better than her boy. Oh, you are Cradapa. Kekekwa. Oh, you are near fine could see him. What you have been? Oh, you're fat to say. No, Koso. Where you? No, so mammy ain't trebi. Oh, I read now on Tonga. Go the break ready the Koso. Oh, Yare, no Anton Yare. Onye drew a tenant there, obey him. What's your ben 6 years? Who expects them in American once a month? So why you are, how you are? Mean who you to bet me. So what you say? And cannot a young combo. Mean who you? Come in Tiaben, you know that Tiaben. Into Quang do I will say why ye. Changa Ben Bia, where she what you are saying, boss to me. New mouse, you say why ye. When you be uncle to buy Mazamanaoka, now the water. 9 so many a Omanhene. Oh, yeah, come in now fast our people bang. Doctor woman. And you won't need to come back even under the Fourth Republic. So now can you bang out former President Rawlings, former President Kufuor, former President Mills, former President Mahama, and some other. The year who be brave. Yet the Niamu ye to Tonga in Kui. Namus young king anuntum. Yamam over 470 billion Ghana cedis. A home container which rain. Marcus toilet wa and a my mother politanka gossip baby. In a map in Suyaku school him. A home container which rain. President Muhammad just 193 billion. He knew Macro why he bet me and Sabu Boswaka. Yama over 470 billion. Then why? Now that's not a cabbage and a bean cabinet, Ubia, Honchini, Ubia, ne, or friend, then Nakoma Wasuri. Nanka Bafoma. What you are now, Badapa? Eh, Nadapa. Nay, Antang, and the Gaya then. What do I want to ask you? Aka wunyuma
ne bet kasa ma wo enyuma bebrebe no wante obode nyoma kan nyina wante say na so problem ho osa call ya koka say yenko presex CCA Omanhene me beza meka se mama aso problem ho aye abafo nti won so wani je no keke yenko presex go den wo obo bibi kire wo presex then no so dormitory classrooms no efe no rebo I don't watch them I don't want you me tie ni hefa me tie no anyone that about no problem Well, you wrap up in just some few minutes. A lot of your text messages, abano. People disagree with better than in peace, especially on the matter of agriculture. Say your record 0% in agri growth. No, I'm asking. They are just drawing our attention to the fact that time and that mumbu abaino. Agri kunkuntebuno na nyeni sosa. 2. Almost yanko fumso, a codisi, or yanko fumso, Bordia no, Omonka say Aba Mobia, but a busu be a yana de kakaka, enjoyed Infonino, de Abrem one say. I feel so, Cosiche MPP, Kumase, Cosise, or my Ochina, or something Musa in PC say, company bakwa e importo cassava, but any Cosiche, any catchy, will be a crabanch baha. We still have challenges with capacity. It is no news. Yeah. It is another acquired. Why no crap me no won be asset. Me no nya adwen yi da. Oh, na say mo adia ne ye mrewa e bi kransi Ghana da. Se ye crab banche. If your man. Oman na nkasa wo ha wo. Nti ko fa sa nko. Oman ha ne da. Oman ne ha wo ne say. Ye nya ba bi nua banche na. There be oh to boase. Mo so mo jije ni ma so. No wadar man pa to boase. Wadar man to boase. On say okay. On say kasi ye build capacity ha. Ye nka say Oman Ghana yen sa so ye dware o. Ye nkasa free me something no. Ye hye ye ho e wo banchi dua ne na. Ah me ba. Oh. Na onim bi kire ma ba se. Enti u fi banchi no. Banchi u fa 4 bia ah me bo. Woni banchi dua. Oh, asa na okay. And me busa say, etu wu susu ye say banchi e dio su nkwa ho. Ani de dio me ko ma president Kufo. U peja sa banchi na so be bia. Banchi busu a me fi be bia ko dua banchi. E ku apim. Agbele me won kran na ho. Banchi mori a esa kwa ho nyina. Exactly. Efi me concern. But je me chese. Enu nchire se ye nye banchi. Make mistake. Enu nchire se ye banchi djuma wa wo. Banchi ni so Ghana fo a. E ti say the tomato so Ghana fo. I don't know saying. Na free na tomato di banchi so ya na. Ya ka banchi asem ko tomatoes asem kraso. Ya ka banchi asem. Oh man ye chichire, that's the problem. What offer back free out of the lot. I'm saying that oh my Ghana problem at e koso wo abanko. Ah say ye hwe. And they say yeah empower. Yan kasa ya disi abo matime biem. Abo matime disi. Akoko mo kofa boiler project by. Ebesi ne meba. Ebesi ne aban we one of the charges because I was part of the boiler project. Me hu mfaso de ebetimi de abre o my Ghana. Ebesi ne one of the advocates American say aden na mo me ento boiler project so because it was building the local poultry farmers. Said ye be ya Ghana fo be ji akoko funu ewe. Etimo de 60-40 regime by importation of 60 building up the local one. Yen kano baako. Ngoko yen. Yeah. Ghana holding intimate nso say ebetimi a produce yen nyina na ebedi nyina wa ha. No be ya adwen wo. What you say? Omodua. Me no be ya adwen wo. Na nya banche. Twaso. Na be mekwafu buafu. So you work for you say ometimi Ghana banche. Ghana, we bet me the banchi dua akwasham you are simplifying the matter. And beer companies wouldn't banchi the door use. You are simplifying the matter. Beer companies wouldn't banchi the door. Wrap up now. No, would you find somebody be offered there's somebody quick because break here. Oh, very good. Media war a year and saying from Ebo or Ghana. The tension was so. Police was said and they say obehwe sisiw na maybe sanso ya menua Kwame Abronye chairman bono me ya o say ya bibisa ato me yonko because e betimi ato me o ya communicator o call radio station o kasai
Say na meti ya me kasa bia. Nti nka ensese nka ebasa. Me ya homa no. Mem prem ho nka se bia de ne be ko baabi ana de ne be ko baabi. But me fa kwanye su so asre communicators me nuanu ma me no won ye sha dwuma no. So be ka to se wonni di ye. Na we didi a. Won fa second why we yam. Many near than say me didi a na se me ni ye. A contest of ideas. Maybe try hey, near banging ye, I'm Susan ye, Marka. But say, Odin Sember two biso. What trash ye? Atra, ye, do ye one. The near there be Mestre, Moma ye decorum kakra. Communicate, me come in, both political, will be away in whoever. What I say, you can criticize, all right. Based on Nipane be and maybe a wire. It's in talk exactly. But who did to what James said? This any paper to 10 crew. My carbon. No, and yet trouble keke. I can't see me. Assembly or what? For example, Sasimi said coup plotting by the former president. It is a unya bibi kakra jina so ya. So the natural home. Now because what I say a serious offense. A very serious offense. It is a wouldn't mean so. Why do you even bring that thing on? Among your 70 make kind of be any time. Yeah. Meka kyerɛ nyina communicators from an album emunyi hwam papa on your social media you know call mainstream traditional yenye decorum okay yen kasem kakra doc wrap up for us yo meka now kind of ukrum kasa kra only choice better than to be humble and respectful ukrum kasa only choice better yo kakra meka ne say amambu no enye better no matter what enye better na I think say niamapa egu kwan mu a eba omanpani eye de obeye bia obetimi aboa na eniema adwo amaye nti ye kan no mpaibo mu ne yen kan na bedi eche ne yen kan all of the appointees say no mbeboa ama oman no friend to mapa abrina we ne kakra me so meka Dr. Adom Akubayo obeye Dr. Obi Amisi mama hasem be ya so o se me se be de menye ba na ka enjo de me kwa IGP take effort what de me kwa IGP Juliana AC Bofi happy birthday so come if you abusuani adofo nyina doc thank you so much you've impressed my viewers and your viewers too. You've really impressed them. When you feel the part, it's only yamsa, but I know you feel the part. Because you must say so because hey, Omanhene. No, Omu. And no one say what baby I will you. President Kufuor kono send on money kokan. No doubt my. Okaka na da ho. Okay, me do we guys. Hey, it was here.